Ok, alo mình làm ba, cho nó đó sát line quý tụ cái đấy. Thì này hình môi lì à đó, thà lì à đó, mà xem ô, quý tị này chả thà. Thì thấy mà quý tị anh đừng lì rồi, hả xem gì. Thà lì à đó, cái gì vậy cô, cho thà lì này cho bị thà đấy. Nó bị vào lúc xin, thà cái đó, mua tàu xe, xe sạc lấy cho bị thà đấy. Mua vào lấy giá đi ra. Quý tị lì à là giá đi ra, phải để khá cho nó lưu rõ sẽ đi nó khá này. Đã lý đó, cho nó cụ này bao na đấy. Quan đất gì, ngắt tại. Anh nhìn lý, hỏi nó. Đã lưu, bị nhìn tao mà phải bảo đấy. Thì giờ bây giờ này áp tiền thoại là mình này khá cho nó, này bên mình này khá cho nó. Ngắt tại lý này tao bị ra. Cho nó, quan đất gì ngắt tại của bao mi vào lúc gì, cũng này thêm gì đó. Thì cái thứ đó là mà thêm thay mà. Tôi lý là nó khá là cao không nhau đấy. Sao em gì mà nó? Câu này, bên dưới này là muối nè. Quý tí này là xem sao bị gì bạn đấy. Quý tí này là tụi wine này đi bị thà là. Quý tí này là tuổi đấy. Bên dưới này là tuổi đấy. Bên dưới màu bia, sáng này, bên dưới màu sáng này. Bên dưới nhà thì mua tàu sáng này mà tuổi đấy. Nhà lúc này mà chẳng phát ra vào là bia chúng ta sao mà nó con này đó tua quý tí liền nó nuôi lì rồi chứ nó chuyện này à chuyện su su要不好得không này cho nên là này mũi nè mũi này thì mà phu này tua tao sáng lúc đấy nè mà bây giờ này tao sáng nén khăn là được sao cho trâu của cậu nào vậy cái số lượng này là xinh nhỉ vậy đi thấy nhá cái số lượng là bao nhiêu thế này nó là chút chút cái quê giờ thì mà cho những thứ đặc biệt sao lại còn này nó xin là quý gì à đấy chừng ngàn giá mua tàu sang này là bên đây là muối lên này chừng ngàn giá đã lấy ra chụp cái đó nào cái bên này chọn gì cho nó cắm nào bao sẽ lấy được ý được sao luôn là con màu không mua tàu sang liu cho ta đi bằng cà phê à现在也在黑水，你也在黑了，这招白呢。那里也是，他们那也是，他们别这样弄出来搞呢，对吧？我到咱们来，本身也难也，有的人也难哩，没必要，
သူမသိအောင်တော့တောက်ရတယ်မိုးလေးကလည်းဖူးလေးဆိုထောက်ထုပ်လေးအဲ့မှာအခက်ကကြတော့စက်သားလေးရလည်းပါတယ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေဝေသီးရလည်းဝေသီးမရှင်းလေးရလည်းချိန်ငံဆက်လေးပဲရာသီဥတုနဲ့အလုံးကြိုက်တယ်တို့ထိမိုးတော့ကတော့ဒီကဘယ်ကတော့ရိုးလေးပဲကြော်လာဆိုရင်တမျိုးလေးပဲတော့ကဲကျွန်တော်တမင်နဲ့သာပြီးဝိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါင်းထားတဲ့ဝမ်ဒသိန်းငါးပိုက်ကိုကျွန်တော်လိုက်သူကအမြင်လေးတွေဗျသူကဒီလိုမျိုးလေးဘယ်လိုပြကျွန်တော်လက်ကလည်းပြင်နေလို့အမြင်လေးတွေပေါင်းရောရေကဲတရာထဲတာဆိုတော့အေးလေးနဲ့စားကောင်းတယ်ကဲကျွန်တော်စားလိုက်မယ်နော်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်သူကမြင်လေးကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အစားတလိုင်းခွေးသူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ဟင်းပွဲလေးတွေကတော့ဒါလေးကတော့မရှင်းကိုဝေသီးနဲ့ချက်ထားတာဒီချိန်မှာဂွေးသီးကနုနုလေးဆိုတော့အဟမ်းအဆင်ပြေတယ်ဒါလေးကတော့ကစွန်းရွက်ကိုစက်သားလေးနဲ့ကြော်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒါကတော့မိုးတောက်ဆန်းချစ်ဆက်ကလေးချက်ပေးထားတယ်မိုးကလည်းရာသီသာဝီသီးလေးရလည်းရာသီသာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးကိုတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါင်းထားတဲ့ဝမ်ဒသိန်းငှက်ပိုက်အမြင်လေးဟုတ်နော်ဒါလေးကိုပြီးရင်တောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရပိုင်းကလည်းအပြင်ထွက်ရတာများတဲ့ခါကျတော့လည်းပင်မတဲ့ခါကျတော့ငှက်တိုက်လေးနည်းနည်းတောက်ပြီးတာကျွန်တော်ကဝမ်ဒသိန်းငှက်တိုက်ကိုပေါင်းပြီးွားလို့ရှိရင်ဘူးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒီကဲတက်တာထဲမှာထည့်ထားရင်တော့3-4ရက်လောက်ကတော့ကောင်းအောင်ရပါတယ်စာရေးမြည်ကြည့်မယ်နော်ကောင်းတယ်ပင်သိန်းတန်လေးကိုမှုေးနေရတယ်ဝေးသီးနဲ့ငရှင်းအောင်စပြီးမြည်ပါမယ်ဝေးသီးလေးရတော့ဝိုင်းလေးတွေလီပေးထားတာဝေးသီးလေးလည်းတွေ့တယ်ပင်စိမ့်လေးလည်းတွေ့တယ်ပင်စိမ့်မဟုတ်ဘူးဗျရှမ်းနံတယ်ပင်စိမ့်မဟုတ်ရှမ်းနံတယ်ပင်စိမ့်ရကြဒီကမူတော့ဇန်းထဲမှာတွေ့တာညလုံးနေအောင်မှာကြောက်စားကြပါအောင်လားဗျာဒီမှာစားထားမယ်နော်ကောင်းလိုက်တာသူကဝေးသီးလေးကနုနုလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ချင်းတယ်အရင်အချင်းဆူဆူရောက်မဟုတ်သေးဘူးကောင်းတယ်ကျွန်တော်နေရလဲမှုရင်းနေရပဲမိုးလေးရဒီချိန်မှာအဖူးလေးတွေကိုတောက်ဆန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာပင်သိန်းနဲ့တောက်ဆန်းအနက်ခံလာတာတစ်ခါတော်တော်ကိုကောင်းတာပဲကစွန်းရကလေးရလဲစိမ့်နေရပဲဒီချိန်ကစွန်းရလည်းပေါ်တဲ့ချိန်လေနုနုလေးကြောက်ကလေး